Hoćeš još? Ne. Hvala vama i dobro nam došli. Ovdje nema loše rakije. Kao da slušam neku bajku. Gde ćeš? Da pokažemo i šalu. Na uzvišenju iznad samog gradskog jezgra beogradske opštine Lazarevac uzdiže se jedinstvena građevina poznata i van granica Srbije, hram svetog velikomučenika Dimitrija sa spomen kosturnicom, podignut je u slavu poginulim vojnicima srpske, ali i austrougarske vojske u čuvenoj Kolubarskoj bitci, jednoj od najznačajnijih, a brojni tvrde i najznačajnijoj u srpskoj ratnoj istoriji, kako po ispoljenoj hrabrosti srpskih boraca, tako i po veštini njihovih oficira, vođenoj oko mjesec dana krajem 1914. na području doline reke Kolubare i obroncima planina Suvobor i Maljen, na frontu širokom najmanje 150 km protiv bar dva put brojnijeg i znatno opremljenijeg zavojevača Austro-Ugarske carevine. Sem po pomenutoj jedinstvenosti što na istom mestu u zajedničkoj kripti počivaju kosti ogromnog broja srpskih, ali i austrougarskih vojnika nastradalih u toj bici, nezvanično ih je i jednih i drugih oko 40 pa i do 50.000, hram nemo svedoči o bolnoj istoriji, ali i veličini i plemenitosti srpskog naroda, što je, ponovimo to, u svoje poginule tu uz jednake počasti sahranio i pripadnike neprijateljskih oružanih snaga. Prethodno navedeni uvodni sažetak sadržan je na početku gotovo svih predstavljanja ove nadaleko poznate svetinje, o čijem istorijatu i značaju ćemo slikom i rečju detaljnije govoriti u emisiji što sledi. Naš domaćin i vodič biće otac Marko Mitić, starešina Lazarevačkog hrama svetog velikomučenika Dimitrija, s kojim smo ispred ovog svetilišta priču započeli podsjećanjem na vreme kada je inicirano njegovo zidanje. Pre toga recimo da je hram rađen po uzoru na crkvu svetog Đorđa na Oplencu i da je pored još nekoliko spomen kosturnica u Srbiji tog vremena nesporno najmonumentalniji, pa je stoga opravdano što je uvršćen u kulturna dobra od izuzetnog značaja. Ideja o podizanju hrama javila se koju godinu posle oslobođenja u Prvom svetskom ratu, potvrđuje nam otac Marko, ali će do početka gradnje doći tek u septembru 1938. Osim za bogoslužbene potrebe verujućih, odmah je planiran i kao vojnički memorijal u čijoj kripti bi bili pohranjeni zemni ostaci poginulih u Kolubarskoj bici. Kao što imamo hram Svetog Save kao nacionalni memorijal, kao što postoji hram Svetog Georgija na Oplencu kao dinastički memorijal, tako je hram svetog velikomučenika Dimitrija zamišljen kao vojnički memorijal i oblik zahvalnosti ljudima koji su stradali da bismo mi bili slobodni ljudi u slobodnoj zemlji. Uskoro, međutim, usledit će, nažalost, još jedan rat, Drugi svetski, i zbog tih okolnosti obustavljeni su i radovi na završetku hrama. U bombardovanju će i dodatno pretrpati znatna oštećenja, Nemci će ga tokom rata koristiti kao svojevrsnu osmatračnicu, a do ozbiljnijeg nastavka na završetku podizanja hrama doći će tek 1961. dolaskom patrijarha Germana na tron Srpske pravoslavne crkve. Kada su odnosi između države tadašnjih komunističkih vlasti i Srpske pravoslavne crkve onako malo dovedeni u nekakav pristojan odnos i do pravog završetka hrama, potpunog završetka hrama je došlo 1965. godine kada je patrijarh German uz sasluživanje tadašnjeg i prvog episkopa šumadijskog Valerijana i episkopa Žičkog Vasilija 9. maja 1965. godine osveštao hram svetog velikomučenika Dimitrija. Zanimljivo je da je hram svetog velikomučenika Dimitrija uz niz drugih,
autentičan primjer međuratne srpske sakralne arhitekture, u čemu su važnu ulogu odigrali ruski emigranti, koji su se posle Oktobarske revolucije obreli u kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Ovaj je izgrađen po zamisli istaknutog ruskog arhitekte Ivana Afanasijeviča Rika i u njegovom stvaralačkom opusu to mu je verovatno najznačajnije delo, kaže otac Marko. Na neki način, sreća srpskog naroda da su te arhitekte, ti intelektualci završili kod nas i mi na neki način tada imamo povratak ono na čemu je u stvari kralj Aleksandar insistirao. Tada dolazimo do hrama svetog velikomučenika Georgija, recimo na Banovom brdu, hrama svetog Aleksandra Nevskog, na Dorćolu, hrama svetog velikomučenika Dimitrija ovde u Lazarevcu, da se vraćamo tom nekakvom srednjevekovnom uzoru, arhitektonskom srednjevekovnom uzoru i napušta se onaj južno-ugarski tip građenja crkava koji je bio recimo karakterističan za 19. vek. Jer prosto drugih uzora nije bilo, drugih majstora koji bi napravili ovakve hramove tada nije bilo dok nisu Rusi došli u kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Na ovom mestu, kao interesantan, navodimo i podatak da je hram svetog velikomučenika Dimitrija gotovo u celosti identičan crkvi Presvete Bogorodice manastira Vavedenje u beogradskom naselju Senjak, što je donekle i razumljivo ako se ima u vidu da je tvorac idejnih rešenja u oba slučaja isti autor. Delo su Ivana Afanasijeviča Rika, s tim da jedina razlika koja postoji jesu ove stepenice koje postoje u hramu svetog velikomučenika Dimitrija prosto da bi ga istakle u prostoru, dok se u hram manastira Vavedenja ulazi onako frontalno sa samog platoa na kome se nalazite. Da se ne bismo ogrešili, pominje se i da je crkvu manastira Vavedenje Rik projektovao u saradnji sa Petrom Popovićem, jednim od, u savremenom srpskom graditeljstvu, prvih zagovornika nacionalnog stila. Značajan deo i unutrašnjosti hrama, što odiše skladnom jednostavnošću i lepotom, obogatili su dekorativno opet ruski majstori, poput na primjer ikonostasa. To je rad Pimena Maksimovića Sofronova, među stručnim krugovima najistaknutijeg ikonopisca prve polovine 20. veka. Imamo izuzetnu čast, izuzetnu privilegiju da njegovih 12 ikona krasi ikonostas našeg hrama. Koliko je on bio, recimo, popularan tada, koliko je bio tražen kao umetnik, ilustruje recimo i podatak da ga Papa Pije XII angažuje da živopiše u Rimu, jer je prosto takvih umetnika bilo jako malo. I crkveni namještaj također su radili Rusi. Otac Marko nas upućuje na Vladičanski, potom i na Bogorodični tron, rezervisan za vladara kada prisustvuje svetoj liturgiji. I na njegovom vrhu je replika krune kralja Petra Karađorđevića kojom je on krunisan 1904. godine, a pozadi kome su namenjeni u stvari ti tronovi, tako da se iza Bogorodičnog trona nalazi izgraviran grb kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije grb kraljevine Jugoslavije, dok je iza Vladičanskog trona dvoglavi orao koji simbolizuje u stvari simfoniju između države i crkve. U vreme komunističkog režima, dodaje otac Marko, kada je ovde službovao protas Živorad Jakovljević, iz razumljivih razloga prikrivao je ove simbole da ne budu baš trn u oku zlonamernima. Nije slučajno, čućemo dalje, što je patron najveće nekropole na teritoriji Srbije iz Prvog svjetskog rata, Dimitrije, vojni zapovednik Soluna iz 3. veka, pogubljen zbog širenja hrišćanstva, pošto je on jedan od najcenjenijih ratnika među pravoslavnim svetiteljima. Živopisanje ove ujedno jedine parohijske crkve u Lazarevcu rađeno je prema mogućnostima u etapama, a konačno je potpuno završeno 2007.
Među svetiteljima svoje mesto našli su i značajnije ličnosti iz novije srpske istorije, kao na primjer hercegovački svetomučeni starac Vukašin iz Klepaca, stradao od ustaša u Drugom svetskom ratu, uz one mirno izrečene prkosne reči "Samo ti, dijete, radi svoj posao". Da u stvari budemo svesni da sveti nisu nekakva mitska bića koja su živjela tamo negde u dalekoj prošlosti, već da su to naši savremenici, da smo svi mi u stvari svojim životom pozvani da budemo sveti, tako da su tu recimo sveti đakon Avakum, zatim sveti vladika Nikolaj, prepodobni Justin Ćelijski, mučenici koji su stradali od ustaša za vreme Drugog svjetskog rata, sveti mučenik Stanko, dete koga su Turci ubili zbog toga što nije hteo da im kaže gde se nalazi ostruga. Krenuli su da ga zapale i ono što je recimo posebno interesantno, blagoslovom našeg mitropolita, živopisali smo u onom medaljonu gore malu Milicu Rakić, za koju svi verujemo da je novomučenica srpska, koja je stradala 1999. godine za vreme NATO bombardovanja samo zbog toga što je jadna rođena u Srbiji. Sada je vreme da siđemo i u prostor gde su na 37 kubnih metara položeni zajedno posmrtni ostaci izginulih u Kolubarskoj bici. Novo uređenje kripte sa posebnim tematskim celinama obavljeno je 60. godina pod novom vlašću i kada je obeležavana 50. godišnjica bitke. Sa nazivima jedinica učesnica u bitci, u središnjem delu su kasete, odnosno niše, u kojima su u posebnom prostoru smeštene mošti stradalnika, a tu su i bronzani bar reljefi vajara Mihajla Tomića i u sličnom stilu figure seljaka i seljanke, što simbolično predstavljaju čuvare grobova. Otac Marko našu, da tako kažemo, glavnu priču nastavlja na mestu gde su na mermernoj ploči uklesani osnovni podaci u vezi sa pregledom toka i glavnih žarišta bitke. Mi se time hronološki nećemo detaljnije baviti, pošto to u ovom formatu i nije moguće, već ćemo preneti široj javnosti neke manje poznate segmente. Otac Marko najpre insistira na raščišćavanju jedne nazovi dileme koju su veli nametnule komunističke vlasti. Tako da se uvek počinje sa time da je Kolubarska bitka, vidimo, vođena od 16. novembra do 15. decembra 1914. godine, jedna od najvećih bitaka u istoriji srpskog naroda. To je prva dezinformacija o Kolubarskoj bitci. Kolubarska bitka nije jedna od, to je najveća bitka vođena u istoriji srpskog naroda. Znači, Kolubarskoj bitci ne može ništa drugo u našoj istoriji da parira. Znači, Kolubarska bitka je veća i od Kosovskog boja, od bitke na Velbuždu, od svega onoga što se dešava u ustaničkoj Srbiji u 19. veku, veća od Cerske bitke, od svega onoga što se desilo u Drugom svetskom ratu, uključujući ofanzive, Sremski front i sve ostalo. Znači, ništa drugo ne može da parira Kolubarskoj bitci, osim, recimo, odbrane Savezne Republike Jugoslavije od NATO pakta 1999. godine. Međutim, kažu istoričari, neophodno je da minimum 50 godina prođe od nekog događaja da bismo ga zvali istorijom, neki kažu čak i 100 godina, tako da dok to ne postane istorija, Kolubarska bitka jeste dalje najveća bitka u istoriji srpskog naroda. Istina je da je Solunski front bio mnogo zahtevnija i daleko veća vojna operacija, ali bi uvek trebalo imati na umu da je to šire delovanje u sadejstvu sa saveznicima, dok je ovde to bilo isključivo samo srpsko učešće, kategoričan je otac Marko. Konačno, nije slučajno što se Kolubarska bitka i danas izučava na brojnim svetskim vojnim akademijama. Naš domaćin skreće pažnju i na, kako kaže, vrlo važne okolnosti, odnosno statističke podatke u trenutku kada Austro-Ugarska napada Srbiju. Pre svega, da ta carevina tada broji između 55 i 57 miliona stanovnika, a Srbija jedva 4,5 miliona. Od tih 4,5 miliona stanovnika
1,5 stanovnika je mlađe od 16 godina. Znači, to je mlada nacija u povoju. Prosječni Srbin tada ima 27 godina, ne 43-4 kao sad. Najmanje ima 3 dece. Rekli smo, živi na selu. Imamo najliberalniji ustav tada u Evropi. U slučaju da se Srbin zaduži, niko nema prava, koliko god da je dužan, da mu uzme kuću, okućnicu, zemlju kojom hrani svoju porodicu i stoku. Znači, kakvi izvršitelji. Znači, to ne sme niko da mu dira, jer onda nema način kako da vrati svoj dug. Živi od zemlje i time se objašnjava njegova vezanost za tu zemlju, odnosno fanatični način kojim je brani, jer neko neće samo da zagospodari njegovom slobodom, nego će mu uzeti i egzistencijalni uslov zbog koga on postoji. Uzeće mu u stvari njegovu zemlju. Sve u svemu, takva Austro-Ugarska, neusporediva, višestruko po snazi i u svakom smislu sa Srbijom, nije tada uspjela da porazi srpskog seljaka i to je u slobodnoj svetskoj javnosti predstavljeno kao čudo, ukazuje otac Marko. On dodaje da se između ostalog to desilo i zbog toga što je Srbija u komandnom oficirskom kadru imala i bukvalno elitu, školovanu na najprestižnijim vojnim ustanovama tog vremena, pošto je vojni poziv bio najpopularniji među Srbima. Veoma važnu ulogu u Kolubarskoj bitci, o čemu svedoče i odabrane fotografije i stare postavke u obližnjem parohijskom domu, odigrao je tadašnji general Živojin Mišić, koji posle ranjavanja kolege Petra Bojevića krajem 1914. dolazi na čelo prve srpske armije. Mišićeve zamisli o kakvom takvom odmoru, a onda i o eventualnom protivnapadu u unutrašnjosti, sa negodovanjem su primili u vrhovnoj komandi, smatrajući da će time, bez podrške na levom krilu, biti beznadnežna odbrana prestolnog Beograda. Mišić se ipak nije dao omesti. Odgovorio je, nisam vam ja kriv što ste prestonicu smestili tamo gde treba da bude karaula. Dok ja odlučujem, ne dozvoljavam da se iko meša u moj posao. I bilo je onako kako je on rekao i stvarno je vojska došla sebi, u stvari predahnula i umeđu vremenu stigla ona preko potrebna pomoć u artiljerijskoj municiji. I kažu obično iz Francuske, nije iz Francuske, nego na intervenciju Francuske Grčka nam ustupa svoje zalihe artiljerijske municije. I ovdje ćemo iz malo prepomenutih razloga preskočiti veliki deo istorijskih dešavanja i zaustaviti se na danima iz aktualnog vremeplova kada je srpska armija sprovela za Austro-Ugare neočekivan silovit protivudar i posle koga je umjesto velike vojne parade, što je prethodno planirao glavnokomandujući neprijateljskih snaga Oskar Poćorek u Beogradu, ozvaničena je jedna blistava pobjeda. Umjesto te velike parade koje je Poćorek planirao da izvede u Beogradu, 12. decembra 1914. godine vojvoda Stepa Stepanović sa svojom konjičkom divizijom umarširava u oslobođeni Beograd. Bitke su se, odnosno borba se vodila još neka 3 dana, da bi 15. decembra 1914. godine kralj Petar I Karađorđević primio raport u svom starom dvoru. Sa njega je simbolično skinuta ona crveno-žuta austrougarska zastava i položena na stepenice da je on triumfalno pregazi da bi primio raport koji je glasio: vaše veličanstvo, više nijednog slobodnog austrougarskog vojnika, podoficira ili oficira nema na teritoriji Srbije. I to je bila druga velika saveznička pobjeda u Prvom svjetskom ratu i druga velika pobjeda srpske vojske u Prvom svjetskom ratu. Poćorek je, tvrdi se, toliko teško podneo poraz u Kolubarskoj bitci da je zamolio vrhovnu komandu da ga razreši službe. Legenda ili ne, uglavnom, zabeležene su reči izvesnog oficira da je Poćoreku nakon bitke sugerisano da izvrši samoubistvo. Čućemo i šta je on na to odgovorio. Tako je, ovo je bio njegov drugi veliki poraz, odnosno praktično treći poraz ako u to uključimo i atentat u Sarajevu
i znamo da je on, a ne Sofija Hotek, bio druga meta Gavrila Principa, da su mu na oči ubili prestolonaslednika. Drugi njegov veliki poraz je bitka na Ceru i njegov treći veliki poraz je bitka na Kolubari i zaista je odgovorio: učinit ću to ako doživim da bilo koji austrougarski, odnosno nemački general porazi Srbiju. Za razliku od Poćereka, za izuzetne zasluge i pobedonosni ishod Kolubarske bitke, general Živojin Mišić unapređen je u najviši u srpskoj vojsci, čin vojvode, što se mogao steći isključivo na frontu, nikako u kancelariji. Premda smo to načelno spomenuli, tačan broj žrtava u Kolubarskoj bitci jako je teško utvrditi. Pretpostavlja se da je negde oko 50.000 poginulih i srpskih i austrougarskih vojnika, negde oko recimo 20.000 srpskih, 30.000 austrougarskih vojnika, ali sve su to paušalne procene, jako je teško u stvari precizno govoriti o tome, pogotovo kada se radi o srpskim žrtvama, jer austrougarski vojnici su imali kožne pločice sa osnovnim podacima koje su nosili oko svog vrata, dok je u srpskoj vojsci situacija bila potpuno drugačija zbog prilika u zemlji. Samo prvopozivci su recimo imali kompletnu uniformu, drugopozivci su imali samo vojničku bluzu, a trećepozivci su otišli u rat sa onim što su poneli od kuće. Tako da vi niste mogli da razlikujete vojnika od običnog čoveka koji je tada stradao. Na ovom mestu opet nije na odmet da još jednom ponovimo da se izuzetnost ove svetinje ogleda u tome što je jedan narod u svojoj veri na istom mestu, sa istom doličnom pažnjom i pijetetom, pa i sa hrišćanskom ljubavlju, ako se tako može reći, tu sahranio i svoje i neprijateljske vojnike. Od poda pa do plafona nalaze se naslagane kosti srpskih i austrougarskih vojnika koji ovde zajedno počivaju. I ne postoji primer u svetu da je neko u tolikoj meri zajedno sa svojim sahranio i vojnike svojih neprijatelja. Tako da ovo gde se mi nalazimo nije spomenik srpskom oružju, već spomenik nečemu što je još Njegoš nazvao čojstvo. Kada junaštvo je, kaže, kada branite sebe od drugoga, a čojstvo kada branite drugoga od sebe. Znači, nismo se preuznosili nad poraženim kada smo pobedili, nego smo podigli spomenik svim tim mučenicima i nesrećnicima koji se ovde nalaze, da se tako nešto u stvari, kao podsjećanje da se tako nešto ne bi ponovilo. Rukovođeni time i učenjem iz pravoslavne filozofije života da mrtvi ne mogu biti neprijatelji, žitelji ovog područja su te ljude na volovskim kolima prenosili do vojničkog groblja u Lazarevcu, pa onda preneli u ovaj prostor kada je on završen. Govorili su: i njih je majka rodila, red je da se i o njima neko pobrine. I to je ono što se mi trudimo da baštinimo, da svedočimo svakog 15. decembra kada je ovde centralna proslava Kolubarske bitke, kada se saborno ovde molimo za sve te ljude koji se ovde nalaze. U ovom kontekstu osvetlit ćemo još jedan, u narodu i danas često prepričavan i više nego neobičan segment iz vremena Drugog svetskog rata. Saznavši šta se nalazi u ovoj crkvi, nemački vojni komandant Lazarevca, kome je otac ili ko već iz bliže familije poginuo na ovom području u prethodnom ratu, izdao je naredbu. Naredio je da nijednom Lazarevčaninu ne sme ništa da fali tokom okupacije, tokom perioda okupacije, i niko u Lazarevcu nije stradao za vreme Drugog svjetskog rata zbog toga što se nalazi u spomen kosturnici Lazarevačke crkve. Nasuprot rečima što smo ih čuli o odnosu komunista prema dešavanjima u Kolubarskoj bitci i uopšte o prekrajanju istorije u Prvom svjetskom ratu, zarad očuvanja takozvanog bratstva jedinstva, govori sljedeći izvod. Uoči obeležavanja 50. Kolubarske bitke u Lazarevac stiže komunistički funkcioner Jovan Veselinov,
kome su upala u oči pojedina obeležja. Spomenut ćemo tek ponešto šta mu je zasmetalo. Pre svega, recimo, krstovi sa 4 S iznad onih reljefa koji se simbolično zovu čuvari grobova. Recimo, to je nešto što ih je podsjećalo na reakciju na prethodni period, na monarhiju i tražio da se oni izbruse. To je bio samo jedan od prohteva Veselinova, a ono što mu je posebno zasmetalo bio je uklesani broj od 250.000 srpskih vojnika učesnika u Velikom ratu. Mada je to bilo lako proverljivo, Veselinov je zahtevao da se taj broj otprilike prepolovi, što je ubrzo i učinjeno, i danas je namjerno, kao tužni nemi svedok tog vremena, vidljivo. O tome je još reč dve. Tadašnji starešina Lazarevačkog hrama, protojerej Stavrofor Živorad Jakovljević, posvedočio je da je Veselinov tom prilikom osorno i odokativno ocenio. Mnogo je to, neka bude na primjer 120.000, pa je tako neki kamanorezac i prepravio. Srpska sramota, zapisao je Prota Jakovljević. To se činilo i zato što nijedna vojna operacija iz Drugog svjetskog rata nije po važnosti mogla da se poredi sa Kolubarskom bitkom, smatra otac Marko. Bilo da su Veselinovu bili znani ili ne, ima tu, kaže, još nekih razloga. Poznat je podatak, recimo, da je Feldwebel Josip Broz bio učesnik Kolubarske bitke u 42. vražoj diviziji, precizno 25. Domobranskoj pukovniji. To je bio 13. Zagrebački korpus 5. Austro-Ugarske armije. Pucao je na srpske vojnike, nikada nije došao ovde, nikada nije došao u Lazarevac za vreme svog života. Jedino što nisu uradili je da nisu izbrusili krstove sa 4 S. Pitali smo one koji su to tada radili, zbog čega to niste jedino uradili, odgovorili su nismo stigli. Izdvojit ćemo još dva isječka u vezi sa Kolubarskom bitkom. U njoj je, kao što je poznato, pored drugih slojeva srpskog društva, mahom seljaka, rame uz rame učestvovala i, kako se to neretko naglašava, intelektualna budućnost srpskog naroda, kasnije lovorikama ovenčani pripadnici đačkog bataljona 1300 kaplara, da bi podigli moral i osokolili malaksale na frontu. Kažu da su ranjenici tada ustajali, ti ljudi su se trudili da zaštite tu decu, a kao svoju decu. Vidjeli su da država nema više kuda, da je cvet svoje mladosti, svoju najbolju budućnost u stvari morala da angažuje, ne bismo li se odbranili od Austro-Ugarske vojske. Procene negde da je, nažalost, njih oko 400 poginulo u Kolubarskoj bitci. Neka je večna slava i hvala i tim besmrtnim dečacima, poručuje otac Marko. U Kolubarskoj bitci poginuo je i srpski socijalista Dimitrije Tucović. Otac Marko napominje da je logično bilo i mnogo većih boraca od Tucovića, ali da je on docnije u novije vreme u javnosti više istican čisto iz ideoloških razloga. On je nesrećno poginuo tu na Vračem brdu tako što je izašao jer je u Austro-Ugarskoj balkanskoj vojsci, pored Austrijanaca i Mađara, kojih je bilo jako malo, i to je isključivo u komandnom kadru, mnogo više bilo Srba, Hrvata, tada Srba muslimanske veroispovesti. Izašao iz rova trudeći se da pomiri i da objasni braći da ne treba da pucaju jedni na drugi, na kraj, nažalost, na tragičan način izgubio život. Inače, Tucevićevi posmrtni ostaci su također jedno vreme počivali u Lazarevačkoj Kosturnici, potom po naredbi komunističkih vlasti, usred nekadašnje postavke na današnjem Trgu Slavija, da bi konačno 2016. bili preneti u Aleju velikana na Beogradskom Novom groblju. Pedantni hroničari su izbrojali da je to bila njegova 6. sahrana. Na koncu pokazujemo vam i prostor gde iza crkvenih niša u kripti u metalnim kasetama počivaju mošti poginulih u Kolubarskoj bitci,
a priču o hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu, koga svake godine poseti hiljade i hiljade znatiželjnika, završavamo svojevrsnim zaključkom oca Marka Mitića o još nekim aspektima ishoda te bitke. Pre svega, da pojedine zemlje odlučuju da ostanu neutralne, dok su neke iz istih razloga svoje učešće u ratu odložile za nekoliko meseci. Ono što je za Srbiju u tom kontekstu najvažnije jeste dokument donet 7. decembra 1914. u vojnoj prestonici u Nišu, deklaracija kojom Srbija bez konsultacija sa velikim silama proklamuje svoj ratni plan, uništenje Austro-Ugarske monarhije, jer smatra da je, dok god je ona na granici sa Srbijom, Srbija u opasnosti. Da bi se do toga došlo, predviđa se ujedinjenje sa ostalim južnim Slovenima, Slovencima i Hrvatima. Zbog čega? Ne zbog nekog velikog altruizma, ljubavi prema njima, kako se to obično misli, već zbog toga da, tačno je da Londonskim ugovorom, recimo, zbog Italije, Britanci nama nude stvaranje Kraljevine Srbije, ali bi u tom slučaju Hrvati, Slovenci borbu u Prvom svetskom ratu shvatili kao borbu za svoje istočne granice, a ovako je bilo mudro uključiti ih na svojoj strani u borbu za oslobođenje svih južnih Slovena. Tako da nije baš karakter te Niške deklaracije jugoslovenski, već se ozbiljno razmišlja o budućnosti, o tome da KNK monarhija ne sme da postoji posle ovog velikog sukoba. Šta bi bilo i kako bi bilo? Da li je bilo grešaka i da li je moglo drugačije? Danas ostaje samo da razmišljamo, nagađamo i eventualno da izvučemo pouke. Mi ćemo kazati još samo ono prostodušno. Neka je mir dušama svih sapatnika što sudjelovaše u Kolubarskoj bitci. Hvala vama i dobro nam došli. Ovde nema loše rakije. Kao da slušam neku bajku. Gde ćeš? Da pokažem moj šal.